I pozdrav svima, dobrodošli u novi video, novi gameplay i danas ću igrati Hearts of Iron 4, tačnije ovaj tutorial koji pravim, ali nebitno, uglavnom skapirali ste, ok, da nastavimo. Ovo će biti kratak, želim samo da kažem o tradu. Dakle ovako, ja pravim ovi brodovi convoys i za njih je potreban oil, ali mislim za sve što pravite, tank, avion, nebitno, treba vam određeni resursi. Ali, pitanje je da li ćete imati te resurse u državi ili ćete morati da se tradate sa drugim zemljama. Kao na primjer, sad za ove brodove nemam naftu, tačnije oil. Tako da, production effectively, efikasnost proizvodnje će biti mnogo manje umjesto tipa, ajde da kažemo 1.7, po nedelji pravi mi se samo 1.58. Tako da, kako možete dobiti resurse, znači idete trade i evo tu vam piše sve zemlje, mislim ovo. Svi resursi, oil, aluminium, rubber i ostali. Zemlje, Middle East, South America, North America, Asia i vi izaberete zemlju sa kojom hoćete da se tradate na. Ali nama treba oil i United States, njima po najviše oila, mislim, najviše oila tačnije. Tako da, eto, sa njima ćemo, ok, kako bi se tradali trebate da imate convoyse, isto one brodove koje pravim i da su slobodni. Ovdje vam piše koliko imate slobodnih convoysa, a ovdje koliko će vam trebati. Također još nešto što će vam trebati za, da kažemo, trade, jeste free civilian factories. Evo, po jednoj civilnoj faktoriji dobijate 8 određenih resursa. Tako da sam ja uložio 2 fabrike i dobit ću 16. Tako da eto. Send. I evo. Piše da još nisam dobio, ali evo kada bi prošao dan. Da malo ubrzamo. Evo ga. Opa. I da, još jedna stvar, kada se tradate sa nekom državom. Evo sa United States. Ok. What the fuck? Uglavnom dobijate bonus sa diplomatijom, da tako kažemo. Mada će vam potrebni ponekad i određeni nacionalni fokusi, ali uglavnom nam dobijate neke, da kažemo, ok, zašto vrdo mi još ovako kod sam hendikepiran, izvinjam se. Dobijate određene bonuse, tako da eto. Ako hoćete tipa sa njima da uđete u savez, najbolje je da se tradate baš sa njima, jer ćete dobiti te bonuse. Ok, to je to za ovaj klip, do sljedećeg klipa, želim vam